нормально içiresin mi sen? Çıta sol. Ne oldu? Only you. Qayerden barıp tınçırak bakır olsa oldu. Evet çat. Dozum. Oldu. Sen getir. Ben alarda basıp kalam. Sen yaşasın gerek. Sen geleceğin aldıda sen boydoksun. Ben seni kanı tıştayım. Gerek sen geleceğin aldıda git. Git. Жылдан жылга балдарды баккан эркектердин саны көбөйдү. Эркектер үчүн бала баккан бул согушка чыккандай эле. Андыктан аялдар балдарды өзүңөр карагыла. Салам алейкум байке. Алейкум салам. Бишкек барасызбы? Aa. Бишкек ала кеткизчи билейин байке. Канча десеңиз ошончо берейин. Канча сом болот? 5000 сом ne var? Байке 10 000 деле берейин. Ала кеткизчи срочно аш керек болуп атат. 10 000? О, байке, азыр санап берем 10 000 сомду. Боло байке, кеттик. Бишкекке кеттик. Саламатсыздар бу. Менин атым Азим. Мен девушкам жагдап кетти. Кыйналып үйлөп атам. Саламатсыздарбы. Менин атым Алтынбек. Мен девушкам таштап кетти. 1 жыл сүрөшкөнбүз. Кыйналып кетсе кыйналып атам. Муну эч ким түшүнбөйт окшойт. Олчолор. Саламатсыздарбы. Менин атым Шумкарбек. Мен кичинекей кезимден бери эле ыйлаганды билбейм. Мен да девушкам таштап кеткен, мен да кыйналып атам. Батыр жигит болчу абай, сендейлерде көп. 1 milyon? Ami, Samara Karim orgo? Ошо 1 milyon болуп турганчы. Койчу. Чой. Кату. Ами, бул той өрөп аткан турбойбу? 1 milyon болду депчи. Şüket, sen de uçaktında elik oldun mu? Sen Urumcu'nun bir de kılgıç mı bizge dele? Hemen toy, elik avuçun kaç toy vermediler ben? Eminle toy deleme sen bunda. Elden bata alttım da kişine. Mayda şöyle dele olsa oldu da. Nasıl? Aşa, şundağı çam görüp çapar kılayım ben. Rahmat dedi. Az da olsa köpte görüyorsun gibi. 1 milyon болғанда той өрөсө? Al özünü al. Biz күндө бололу бирге. Товарды алып келдиң бе? Кана товар? Берки сумкада калып калыптыр, алып келе койна. Тур алып кел. Нормально. Кана акча. Азыр келет байке. Я. Кана акча. Я. Байке. Кеттик бе? Багажга салсачы. Багажга коюн. Sen эшикти аркан жаба албайсың мы? Мындайча. Кандайча бул эмне чоң атаңдын Волгасыбы же эмне? Тайкеңдин эмне трактору же эмне сарайдын эшигиби? Аркан жаппайсың машинаны.
Акырын эле жооптон го, эмне эле аянып атасың машинаны? Темир Койчу, го. көрөм мен сен машина алганда. Көрөбүз кандай экенин, эме? Көрөбүз көрсө. Алчы биринчи машинаны. Аламбы? О, жакшы сонун экен доскей. О, досум, ушул машинаны алдык мына. Койчу, ушуну алдың, э? Болсун. От души досум. Доскей. Ал. Билесиңби аягын? Доска жөн эле койчу эми. Бир жолу.